Nejejwe no kongera kuguha ikaze mukunzi wacu we udukurikira uherereye mu majyaruguru y'igihugu, mu majyepfo, iburengerazuba ndetse n'iburasirazuba, ntibagiwe nawe uherereye i Kigali ndetse namwe mwese muri hakurya y'imbibi z'igihugu cy'u Rwanda. Reka mbabwire ngo mukomeze kugubwa neza. Uyu munsi rero ngiye kubwira ko M23 imaze gufata ibindi bitwaro bya FARDC mu mirwano yabereye hafi mu duce twa Kivumu na Busanza. Imirwano yabaye mu rukerera. Iyi mirwano rero ikaba yasakiranyije impande zombi, hakumvikana ibisasu bikomeye. Amakuru dufite nuko ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC arizo zabanje kugaba ibitero mu gitondo mu rukerera ku mutwe w'inyeshamba za M23, bagatangira babarasa rero ibisasu binini, nyuma baza kubasatira bakoresheje igitero cy'ingabo zo ku butaka zigizwe na FARDC, aho yari yifatanyije n'ingabo za FDLR ndetse n'ibimodoka by'intambara. Amakuru ava mu barwanyi b'umutwe wa M23 nuko zabashije guhagararaho ndetse zinasubiza inyuma icyo gitero, zinahafatira ikimodoka cy'intambara cya burende cy'ingabo za FARDC ngo ndetse babatesha n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye. Amakuru ava mu butasi bw'umutwe w'inyeshamba za M23 avuga ko leta ya Kongo yaba yateguye iki gitero ifite umugambi wo gutsensura M23 mu duce yamaze gufata, kugira ngo ingabo z'umuryango wa IAC East African Community ziteganije kuza kugarura amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zizaze nta nyeshyamba y'umutwe wa M23 kibarizwa ku butaka bwa Kongo. Ikigamijwe ngo nta kindi ni ukugira ngo bazahite banga kugirana imishikirano no umutwe wa M23 kuko bazaba bamaze kuwukura ku butaka bwa Kongo, ariko ngo kubera ko ubutasi bw'umutwe w'inyeshamba za M23 bwari bwamaze kumenya ayo makuru, ngo babwiye ingabo z'uyu mutwe ko zigomba kuryamira amajanja bakabasha kwivuna umwanzi nta nkomyi. Ni nako uyu mutwe wa M23 ukomeje kuvuga ko inzego zigize igisirikare cya Kongo ziciriritse cyane, ngo ndetse igikoraho iperereza zikaba ari hafi ya ntazo. Ibi byagiye bishimangirwa n'amagambo General Sultan Makenga yagiye avuga mu minsi yashize ko abayobozi b'ingabo za Kongo babeshya Perezida Tshisekedi. Ku ruhande rw'ubuyobozi bwa Kongo bakaba barafashe iki cyemezo cyo kurwanya bagakura ku butaka izi nyeshyamba za M23 nyuma yaho Perezida Tshisekedi agiye mu nama y'umuryango wa IAC. Uyu muryango ukaba warafashe umwanzuro bemeza ko bagiye kohereza ingabo z'umuryango ukaza gucunga amahoro muri Repubulika ya Kongo. Perezida Antoine Tshisekedi ubwo yageraga mu gihugu cyavuye muri iyo nama yahamagaye inama y'abayobozi n'igihugu na guverinoma abasobanurira imyanzuro yafatiwe muri iyo nama abavuyemo, ariko ngo ntabwo abagize guverinoma bose bishimiye izo ngabo ko zaza muri Kongo, ngo n'iziriyo za MUDUCE ntacyo zabafashije, bityo ko icyemezo batakishimiye. Ni nako bahise banzura ko ahubwo bagiye kongera ubushobozi ingabo za leta bakarwanya uyu mutwe wa M23. Twabibutsa ko uwo mu myanzuro y'akanama ka IAC kanzuye ko mu rwego rwo gutanga no kugarura amahoro muri Kivu abaturage bakagira amahoro, nuko guverinoma ya Kongo yakwemera kugirana imishikirano no mutwe wa M23, hanyuma leta ya Kongo ikazana batayo ebyiri na M23 nayo ikazana batayo ebyiri, hanyuma bakavanga ndetse izi ngabo bavanze zigakorera muri ako gace ka Kivu y'amajyaruguru bakarinda umutekano w'abaturage n'ibintu byabo. Uyu mwanzuro ukaba waratowe n'akanama ka IAC bijyanye n'ikirego M23 iregamo Kongo ko icyambere M23 iharanira ari uburenganzira bw'abaturage b'abanyekongo bavuga ikinyarwanda babujijwe uburenganzira bwabo. Ikindi muri bimwe M23 iregamo Kongo
Kongo nuko yanze gucura izi mpunzi ngo zitahe wabo. M23 igakomeza ivuga ko igihe cyose Kongo izaba yubahirije amasezerano yo gucura impunzi nabo bazemera bakajya mu mishikirano. Ikindi ko abarwanyi ba M23 batagomba kuva muri Kivu y'Amajyaruguru ngo bajye gukorera ahandi igihe cyose baba bavanze n'ingabo ngo kuko byagiye bigaragara ko leta ya Kongo igamije kumaraho abayobozi b'uyu mutwe wa M23 nkuko yagiye bikora mu bihe byashize aho baravanze ingabo hanyuma leta ya Kongo ikabohereza gukorera mu zindi ntara za kure mu rwego rwo kugira ngo ibice uruhongohongo. Kugeza ubu ubuyobozi bw'umutwe wa M23 bukaba bukomeje guhamagara abavuye mu byabo mu gace imaze gufata ko baza bagasubira mu bikorwa byabo. Aya ni amagambo yanatangajwe n'umuvugizi wa M23 Meja Uringoma yagize ati rero abaturage nibagaruke mu mirimo yabo kuko aho twamaze kwigarurira harinzwe kandi hari umutekano usesuye. Uburenganzira bwanyu nibwo turi guharanira, rero nta mpamvu yo kuguma mu buhungiro kandi ari byo twanze. Ibyo leta ya Kongo rero yananiwe nibyo dushaka gukuraho. Ibi bikaba byashimangiwe no gufungura umupaka wabunagana ku mugaragaro mu minsi yashize kugira ngo imirimo yo mu gace ka M23 yafashe ikomeza kugira ngo n'ubuzima bw'abaturage bugende neza. Kuri abaturage bamwe bakaba baramaze kugaruka mu byabo. Ikindi nuko kugeza ubu ngubu M23 yatangaje ko idateze kuzongera kuva ku butaka bwa Kongo nkuko mu bihe byashize yabigenje, ngo nta handi bafite ho kujya kuko igihugu cyabo ari Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ku ruhande rwa Kongo nayo ikavuga ko uyu mutwe ari umutwe w'iterabwoba ko batazemera gushikirana nawo, ariko iki cyemezo kikaba cyaramaganiwe kure na MONUSCO aho yabwiye leta ya Kongo ko M23 atari umutwe w'iterabwoba ngo kuko ari abanyagihugu leta yananiwe gucura abo bakaba bashaka gutaha. Umuvugizi wa M23 yanyomoje ibihuha by'abari babeshye ko Makenga Generali Sultan Makenga yaba yarashwe. Ati ibyo nukubeshya, Generali Makenga arahari, ni muzima. Abo bavuze iyi nkuru nabanzi b'igihugu cya Kongo. Kuri ibi rero bivuga ko Makenga yaba yishwe ni ibinyoma byazanwe n'abanzi aba M23, aho umuvugizi w'umutwe wa M23 Meja Uringoma yanyomoje aya makuru ari gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga avuga ko komanda wabo Meja General Sultan Makenga yaba yapfuye. Bamwe mu banyekongo bakoresha imbuga nkoranyambaga guhera ku wa 24 Kamena bavuga ko General Makenga yiciwe hamwe na Colonel Yusufu Mboneza n'abandi barwanyi bakuru. Bavugaga ko bose biciwe mu gitero cya kajugujugu y'ingabo za Repubulika ya Kongo FARDC muri teritwari ya Rucuro. Umunyamakuru rero w'umunyekongo ukorana n'ibinyamakuru birimo France 24 Justin Kabumba yatangaje ko hari ijwi riri mu rurimi rw'Ikinyarwanda ryakwirakwiye ryemeza urupfu rwa Makenga. Kabumba rero yagize ati ijwi riri mu Kinyarwanda riri gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga guherejo ku wa gatandatu ribika General Makenga wa M23. Ati biragoye kwemera ayo makuru, turi gushaka ukuri kwirijwe. Uyu munyamakuru rero nawe yakurikiraniye hafi bibera muri Rucuro muri iyi minsi yitwa Christophe Rigard. We yavuze ko yahawe amakuru n'abashinzwe umutekano bemezaga ko abarwanyi bakuru batatu ba M23 baba bishwe. Uyu Christophe rero washinze ikinyamakuru Africa Rabia yagize ati impuha ku rupfu rwa Sultan Makenga nta makuru y'impamo araboneka, gusa abashinzwe umutekano bemeza ko urupfu rwa Colonel Yusufu Mboneza n'abandi bofisiye batatu ba M23 nyuma y'igitero cya kajugujugu ya FARDC. Abajijwe rero niba aya makuru ari impamo, Meja ngo makuru yo wa 26 Kamena yemeje ko ari igihuha. Ati komanda wa M23 Sultan Makenga ntabwo
yapfuye. Mu gushimangira ko uyu musirikare akiriho, M23 yashyize kuri konti ya Twitter yayo amafoto abiri y'uyu musirikare yemeza ko ari uyu munsi ubwo yari yasuye abarwanyi bayo ibunagana. Yagize ati General Sultan Makenga uyu munsi yasuye abasirikare ba M23 bari mu mujyi wa Bunagana. Reka nkubwiye ngo wakoze kubana natwe wabanye nanjye kuva inkuru igitangira